AKARI bantereche wodi IGAMBANG'OMBE gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Tharaka rũteere rũrĩa ruonekaga kuma mũno nĩ berigĩri kũgunĩka na rũũjĩ rũtheru kuma kĩrĩ thirikari kaunti. Thirikari ĩgwatanĩrĩte na kambuni cia kĩthirikari kenda gũkinyithĩria AKARI ũteithio bũbo batabakĩarire kĩrĩ gĩikaro kĩa mũingĩ ntereche AKARI AKARI nĩ bamenyithĩtwe ũrĩa bakamũkĩra rũũjĩ rũrũ arĩa mũndũ agakinyitha RURU nja na bakareaga MBECA INKAI kĩrĩ MURADI juju. Mwandiki wetu Samuel na kurikithia. Baingi ba AKARI bantereche IGAMBANG'OMBE na bagĩcigo bunge kĩa Tharaka baigĩtwe bagĩtarũjirwa kunywa tapuni nyomba ciago irotoni gaki aramuthia kiroto gĩkĩ gĩthiĩte kũgwa gũkũrũkĩra mũbango gatagatĩ ka thirikari ya kaunti na kambuni ya e-water amwe na ya maji popote. Kĩrĩ mũrandi ũjũ AKARI bantereche Kareni Kamaindi na Murigi ntereche IGAMBANG'OMBE amwe na Bankondi egie kurina nkarini gĩcigo bunge kĩa Tharaka bagaikirwa rũũjĩ rũtheru rwa kunywa rũrabakareaga mbia INKAI gũkũrũkĩra token. We're very happy to be launching our first pilot projects in Kenya, in Tharaka Nithi County. E-water services approach is different because we provide sustainable, affordable, 24/7 access to clean water. Project ya mbere twaruthia nayo twa Nkondi yauma nawe twa Karuu ya Nkondi market yenda makia kuri mwankanjukeni na project ino gateithia antu ngiri ithandatu aneno tuine mde ya Murigi Kareni Kamaindi igateithia niyo antu ngiri ithandatu. Umunde turai na public participation ati Kareni para project yo ingithiite kwambiriria ni ngihanji andu a Kareni mageria kunyitira murandi mwega nundu urajire Tharaka Nithi County urajire Kenya batwethira at least his excellency the governor Muthomi Njuki wa mbere gusaine MOU na shirika rĩrĩ rĩa e-water. Maji mama ni clean water to drink, tita maji male mengi andu manyunyaga gũtara miuroni, but this is treated water, clean water, andu male makanyunyaga na makegwa it is less expensive. Mũrandi ũra ũtaro ũrũthwakaire Kenya arawarikia kaunti ya Tharaka Nithi irio ukambiria gutambua kaunti ira chingi kwambiria mwanka gũjĩte. Kamaindi location ikethirwo igigwata the first batch ya this support together twina I think around 26 taps within Kareni or Kamaindi Gekuri na Ngondi already ni mambiriretie na kuira nurenderea wega koguo tariki 31 January most probably ndio tukarugora murandi wega within the Tharaka Nithi County na twita assembly committee ya water to ready go support this project nigenda tupata gutethia akazi ya Tharaka Nithi County. Tuma gutukaira project ino ntukongi tukathi nayo twakandanje tukathi Karambani na Mukothima tukenda Makamarani nawe twakathandeni na ntukongi ukwingi bamba kwira nanto ne ati ino project ciago bachimenyere bamenyere rũũjĩ na bakaranie gutigatwe ko muntu kathukia pipes ino kana thukia systems ira. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge chuka IGAMBANG'OMBE mbita wa Samuel Geshima.